Birinci jırım benim вообще bolacakta jırlagan jır. Hatfa degen jır. Hatfa urmanı kuyularından yürümeyim iken kim gene. Bulay. Мен 4 yaşımda. Mine niye buluşam, sağıt sabayuşam degen jırny jırlagan edim. Birinci klaska okura kirgeç, sıyırçık turunda jır bar idi. Hem men ana bayanга qoşulup jırlagan edim. Anda şonday sözler var. Kim yasagan uyanı, sıyırçık bile onu, çut etip sayrağı, onun uya saylağı. Татар эстрадасына килип кирдим. Мен Порлар кеңеши деген жыр белән. Айрыламын дип сыңаннан. Күкләр зарланып саныйлар, ялгыз үткән менә хәтерләмим сүзләрен. Дуэтта җырлаган беренче җырыгыз. Singine 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 ming'a daru bulmasın 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 başka birevinin yarı.